Nigeze kuba amezi 3 ntari mu rugo. Nimewahi kukaa miezi 3 bila kuwa nyumbani. Siga madama afite umwana mutoya. Nikaacha mama mke akiwa na mtoto mdogo wa miezi. Noneho madama kurya nasize umwana. Vile nimeweza kuacha mtoto. Aho nari impuze no kuri ntitwavuganaga kigashoboka. Pale nilikuwa nimeshikana sana hatakuwa tunaongea. Kama saa iratandukanye. Kwa sababu masaa ilikuwa tofauti. Noneho umunsi umwe arampamagara ngo ninge kuri WhatsApp tuvugane. Siku moja akaniambia niingie WhatsApp tuweze kuzungumza. Njaho ndi mfite ubwoba. Nikaingia nikiwa na uoga. Kwa twakoze urugendo ngeze ahandi handi ku mupaka ukindi gihugu. Sababu tulikuwa tumefanya safari nikiwa nimefika kwenye mpaka wa nchi nyingine. Arangije alafu arambwira ngo sheri jya kuri WhatsApp tuvugana. Akaniambia ingia kwa WhatsApp tuzungumze. Umwanya wo kuvuga ngo banconnecte njyaho mfite ubwoba. Muda wa kuniconnect nikawa na uoga. Nasize mwana mukuru muto yavutse afite amezi nka 2-3. Nimeacha mtoto mdogo akiwa amezaliwa akiwa na miezi 3. Ari wenyine madamu. Akiwa mwenyewe nyumbani. Tukiwa mu Uganda bakozi bagoye. Tulikuwa huko Uganda. Nta mabukwe. Kuna mama, kuna mama mukwe. Bari hafi aho. Ambao walikuwa hapo karibu. No muri bwa bwoba bwinshi. Alafu kwa hiyo uoga mwingi. Nje kuri WhatsApp. Nilipoingia WhatsApp. Ahitambwira. Akaniambia. Namati na mahoro se? Ni salama. Atamwanga ngo na mahoro. Akaniambia ni niki cyabaye mu rugo. Kipi kimefanyika nyumbani? Ahitambwira. Akaniambia ngo banze no mwana wacu agiye kumera menyo. Na tumaye mtoto wetu yu karibu kumea meno. None mwumvi. Nikasema sikie. Aho nje urimo kubwira. Mimi ambayo naambia narushemera impingikane. Nimeweza kumea hata mengine. Wowe nashatse. Wewe ambaye nimeoa. Ntayi wameze tubana yose wari warayameze. Yote ulikuwa umemea mbele hapa. Wacu w'imfura twari dufite. Mwingine mzaliwa wa kwanza. Yarageze gihe cyo kuyakuka. Alikuwa amefika wakati wa kungolewa meno. Ukwa menyo niyo tumyumbwira ngo nje kuri WhatsApp niruka. Hayo meno ndo ameniambia useme niende kwa WhatsApp haraka. Turavuganye ibindi bisanzwe ndamukupa. Tukazungumza alafu nikamkata. Hashize umwanya. Ilipomaliza muda. Atakoze uko umugore. Lakini kafikiri mke yaragiye kumbwira. Alikuwa ameenda kuniambia. Ngo mwana ntuzomusanga kwa kundi wamusize. Mtoto hutampata vile umemwacha. Esko murumvise? Mmesikia? Yara? Umwana yatangiye. Mtoto ameanza kukua. Mwumvishe teme dufite. Mmesikia kini? Gukura kwi? Kukua kwa kanisa. Umwana ntakingana kwa kundi. Mtoto si yule tena. Kibazo cha kabiri. Ombe. Icya kabiri nanga. Pile ambacho nachukia. Mwavuga ngo eme. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Nanga kuona umugabo mukuru udakijijwe. Nakataa kuona mume mkubwa ambaye hajaokoka. Ndabyanga. Wanga nachukia. Kuona umugabo nkabara abasaza. Kupata mume kama wazee hao. Nse ko uyu musaza se ngora chatereta se ngora chaboga se ngora chamose. Anachumbia na kunywa pombe. Mumbwire ko umusaza. Kama mzee. Musaza mukuru udakijijwe. Mzee ambaye hajaokoka. Azabangama. Wanga Jiza mbona abasaza bose n'abantu basenze kera n'umwegera akubwira iby'Imana akubwira ibintu none utekereza usanga umusaza aracyari mu mabetize aracyari mu Wanga nazania eti ukiona mzee unafikiri ameomba atakwambia mambo ya kimungu lakini ukimkaribia maybe unapata kandi mpamvu mzanga cyane we nubwo tokicwa na accident kera babaye mukandida gufa bagiye gufa nta kindi kuri akibagisigaye none umuntu usigaje igihe gitoya ngo afi azakora amanyanga gute none ndabyanga kabisa umuntu ambaye anebaki bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nkuko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye niwabo bakamanyagura imutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera bakizwa. Amen. Amen. Arahandi munyemerera tuze kuwasoma naho gasoma mwitangirira igice cya mbere umurongo wa 26. Soma Mwanzo 2:26. Cya mbere cya kabiri. Itangiriro. Mwanzo cya mbere igice cya mbere. Igice cya mbere umurongo wa 26 itangiriro. Sura 26 Mwanzo. Kandi Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu yego ase natwe batware nushaka urekera aho ngaho adusubiremo yego kandi Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Amen. Amen. Kamfate umwanya muto ndigushima nindangiza nze kuganira cyane chukue muda mfupi wa kuweza kushukuru alafu nije kuzungumza minota nka 45 ndaba nsoje kama dakika 45 nitakuwa nimeshamaliza.
ndashimira itorero rya Rock Assembly. Nashukuru kanisa la Rock Assembly. Nahoze nibaza kwa najiuliza assembly ngira ngo ni ensemble. Assembly ndiyo ensemble. Uriya gukoresha igifaransa muri Kenya nibyo byiza kuruta uko mwamenyera mwese kuvuga ngo assembly. Ntegeza ko mwese mwabimenye. Natumaye kutumia Kifrench ndio vizuri nyote kuliko kutumia Kiingereza. Ni twamujyanama Felix. Majina ni hayo. Ariko ntago nkunda mujyanama birasobanura ngo ni advisor. Jina langu la mjyanama linamaanisha mshauri. Ako ntago nabwira umuntu ngo kwera ko ari umunyakenya ngo mitamubwira ngo nitwa ngo advisor Felix. Kwa sababu eti niko Kenya naweza kujiita advisor. Izina ntago bazarisobanura. Jina haliwezi kufafanuliwa. Kubera ko mwese muzi kuvuga. Kwa sababu nyote mnajua kusema. Ni mubimenyeri. Muweze kuzoea. Turi mu giterane kije kwiga hejuru gukura kwitorero. Tupo kwenye mkutano ambao ni kujifunza juu ya kuvuga ngo assembly. Mujifunze kusema assembly. Nibyo bizamenyekanisha kanisa ryanyu ako kubwira umunyakenya assembly ni ibyanyu kumenya nga ensemble ariko umunyakenya bizamugora. Ni yenyu kujua assembly lakini ni kanisa ry'abakongo kandi nibiza kumenya kuri assembly. Kanisa la Wakongo na lengelijua ni assembly. Ako nagatekerezo kanje ariko ntabwo ari ihame ya. Hiyo ni hanyuma rero ndashimira Rock Assembly mpere kuri Bishop Revera abapastori mukorana bakoze b'Imana kuntekereza gukora umurimo mushoboye kandi mwakora neza kundusha Imana ibamugisha. Nashukuru kuanzia kwa Bishop Reverend pamoja na wachungaji kuweza kunialika kufanya kazi ambayo mngeliweza kufanya. Mungu awabariki sana. Abantu bari hari ukabona bari nko mu ndake ukabona nyine hameze ukuntu ariko now hari very smart hari sound nziza hameze neza cyane. Sawa sound ipo sawa kila kitu kiko sawa. Mungu awabariki sana. Kwera ko ari umunsi wa mbere rero kwa sababu ni siku ya kwanza. Ndashimira itsinda ry'abanyamasengesho. Nashukuru kundi la waombezi. Imana ibamugisha. Mungu awabariki sana. Yaza kuba ari ndanyuzwe twavuganye sinari kwemera gutangira kuwa kane sigaye mbona kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru nimba ko nta mfite ibintu byinshi byo kuvuga mba numva iyo minsi ari myinshi ariko pastor yarampamagaye interview diplomasi kuna mvugishije nanirwa kumuhakanira mitanemera nyine ariko mbihaye agaciro. Imana ibamugisha. Nimeweza kudhamania kuweza kuniita. Hanyuma rero Pastor, hii teme mwantumiyemo nahoze mbwira abana bavandimwe. Hii teme ambayo mmenialika nilikuwa naambia wandugu. Mwari gushaka nk'ikigabo c'iki bishop kikaza gukura kwitorera kuri Ngelitafuta mume ambaye ni bishop kukua kwa kanisa. Akaba arico kiza kwivuga. Na yeye aje ndiye aweze kuzungumzia. Kuko njewe na teme twaza twihuza bikanga. Kwa sababu mimi na Kiini tulikuwa tunaungana na cy'urubyiruko n'ibindi. Ningelikuja kwa mkutano wa vijana na mengine. Lakini kukua kwa kanisa. Nangi zose mwonye ntabibwirije neza nti mwongaye. Nanyi mkiona sijahubiri vizuri hamtanigairi. Ariko ngira ibintu bine nkunda ariko ntimuzandike ntabwo ari ubutumwa. Lakini kuna mambo maina ambayo napenda msiandike si injili. Kimwe tugihuje twese. Moja tunaungana sote. Uriya nkunda umugore wanje n'abana kubera ko nta kindi kintu ngira. Singira amafaranga, singira imodoka, singira kandi kazi. Nta kindi ikintu mfite bomwira ngo zana ikintu cawe bwite nk'ingwate cyangwa tugere ikintu gira cawe nuko amazana umugore n'abana babiri nivyo bintu ngira. Kitu napenda ni mke wangu na watoto wangu kwa sababu hiyo ndio ni nawe ndabezi ko mukunda banyu. Lakini najua nanyi mnapenda wale. Icya kabiri nkunda umuhamagara Imana yampaye. Napenda mwito huu ambao Mungu amenipa. Impamvu ngukunda ndawusobanura. Kwa nini ninapenda nitaelezea. Mwavuga ngo ame? Abana bamugisha. Mungu awabariki. Ntago ndimwe bavuga butumwa waze gushusha ibintu nako nakandi kadefa muzihangana. Mimi si mubiri yule ambaye anachemsha hisia. Impamvu ngukunda buriya batanze amateka mwacu tuvukana turi 10 rero petit frère ninge nyine waravuye mu mibunda kwiruru tugituye ndi umwana atarageza imyaka 7-6 aho nje ku ishuri kwiga mu Rwanda hanyuma niga numva mfite ibitekerezo byo gukiza data na mama ariyo mawazo gusa shiraho umwete no mu ishuri sinari umuswa narageragezaga hanyuma Imana igenda ibidevia indekera muri rya shuri nza kwisanga muri bino nta kandi kazi ndakora. Mimi nazaliwa katika watoto 10 alafu nilitoka nyumbani nikija kusoma ndipo nianze kuendeleza familia yetu lakini Mungu akaenda akiniweka katika mambo hii ya injili. Hiyo ndo kazi nafanya. Ndabikunda rwose. Cha gatatu nkunda 3 urankunda inshuti. Napenda marafiki. Iyo tubaye inshuti kabisa ndiyeranja tukaba inshuti nyine. Tukiwa marafiki na ngangana ili tuwe marafiki. Ntabwo ndi umujudgment ntabwo ndi umuntu ukunda kubana n'abantu ncira imanza ngo koza kangaka ngo twicare ngo ndagukosora ngo twabonanye ngo nagoya ntago ari uko nteye. Ni umuntu ushobora kumanaginga kubana n'umuntu tukabana nyine. Mimi ni mtu ambaye anaweza kumanage kuishi na mtu na tunaishi pamoja.
icya kane nkunda 4, nkunda kanisa. napenda kanisa. Mbivuze bukeye. Nimesema kidogo. Ndarikunda. Napenda kanisa. Sinogira amakuru menshi gusa yo kumenya kuri vuga ariko ndarikunda. Siwezi kuwa na habari nyingi ya kusema lakini napenda. Kanga ibintu bibiri. Nachukia mambo mawili. Nanga kugera mu rugo ngasanga umugore amaze iminsi arwaye cyane cyane nk'iyo yarwaye nko mu mutwe kuko umugore niwe nyiri rugo. Iyo ugeze mu rugo ugasanga umugore yararwaye, rugo ruba rudisorganized. Wanga nachukia kupata mke akiwa mgonjwa kwa sababu yeye ndo boma. Kugera mu rugo ugasanga umugore yararwaye. Kufika nyumbani unapata mke amekuwa mgonjwa. Biragoye kabisa. Abantu barwaje abadamu muje mu wasenge. Ni vigumu sana. Wale ambao wameuguza wake mkisha muda mfupi ili afe ni vigumu sana. Byose mbivuza kugira ngo mbumvise ko nkunda kanisa cyane. Hiyo yote nimezungumza ili msikie kuwa napenda kanisa sana. Mfite agatekerezo nindangiza. Na wazo. na kantu kambayeho. Ni kitu ambacho kimekuwa kwangu. Nindangiza mbabaza tundi tubazo tubiri. Alafu nikimaliza niwaulize maswali mawili. Nimutwumva. Mkisikiza ibindi ejo nzokomeza, mengine nitaendelea. Swali la pili. Nabuze umusaza ariko ndatanga urugero kuri bishop nta kibazo. Nimekosa mzee lakini nitatoa mfano kwa bishop. Nawe umusaza, nadashaka umusaza ntanga urugero. Nilikuwa natafuta mzee ambaye nitapeana mfano. Bababwiye ngo ubu nyine twatuvugana. Wakiwaambia saa hii akumwavuga ngo eme Imana bamugisha. Bababwiye nyine twatuvugana. Wakiwaambia saa hii tukiongea. Ruboneka yabyaye umwana wa 4. Ruboneka amezaa mtoto wa 4. Ariko umwana yabyaye. Lakini mtoto ambaye amezaa afite amenyo abiri hejuru nanda abiri hasi. Yana meno mawili hapa juu na chini. Tibatangaje. Si nashangaza. Umwana wavutse afite ni mtoto ambaye amezaliwa akiwa na meno. Hicho kitu kinashangaza. Hicho tukireke. Hicho tuwache. Bavuze ngo bishop wa assembly. Wakisema bishop wa assembly. Kuri Dr. Byicazo ko muzamo mubona. Vile mnamuona bishop. Mugabo wakasara nufite uyoborera kanisa. Yule ambaye anaongoza kanisa hilo. Kuri agize imyaka hafi 50 cyangwa 40 na kuri arinzangana kuri ataramera menyo. Amefika miaka 40 na jamea meno. Ntumwumva ko nabyo bibaye gitangaza. Si mnaona nayo pia ni ajabu. Twe twatangaye ko yavukanye. Sisi ambao tumeshangaa kwa yule amezaliwa nayo. Turayafite twese. Sote tunayo. Uwavutse yafite byadutangaje, ushaje atayameze biradutangaje. Yule ambaye amezaliwa akiwa na meno imetushangaza na yule amekuwa mzee bila meno pia imetushangaza. Kuri kibazo ntabwo ari amenyo. Tatizo si meno. Ikibazo ni ukungana. Tatizo ni vile unatoshana. Kuvuka utayafite, kuzaliwa bila meno nta kibazo. Hamuna tatizo. Ako gusaza utayameze. Lakini kuzeeka bila meno ni ole. Kora kuri piano pa. Sasa kwenye piano. Ninde ubwiza bwe bwo mwijuru zajya ndirimbi iteka ryose zajya mubaza ndirimba ncanti Yesu nikica kumudishije nishimiye ko Yesu arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikindi cya nyuma uko nayo masomo yanjye izo ngero ni muzigenderaho hiyo mifano mkienenda mtakuwa mmesikia somo. Sokrate na Ruboneka ari abana banje. Pamoja na Ruboneka wakiwa watoto wangu. Habwira Ruboneka ngo Rubone ndashaka kugutuma mu mujyi. Nikiambia Ruboneka nataka kukutuma jijini. Genda. Nenda. Nushika yura kora kino. Ukifika utafanya hiki. Akemera. Anakubali. Akagenda. Naenda. Yagere ntakora ico namutuma. Akifika asifanye nilichomtuma. Sokrate we. Sokrate. Namutumye. Nimemtuma. Mutumana na Ruboneka. Nikamtuma pamoja na Ruboneka. Iwaranga. Yeye akakataa. Tumaze gutandukana. Tulipoachana aza kwisuzuma. Akakuja kujichunguza. Aravuga ngo data yantumye. Kasema baba amenituma. Aragenda. Akaenda. Agezeyo. Alipofika. Akora ico bamutumye. Afanya alichotumwa. Ninde mwana mwiza. Nani mtoto mzuri? Uwisuzumye yagenda agakora icyo ba yule ambaye amejichunguza na kwenda kufanya kile ametumwa. Bishop dufite abantu bakijwe gutya rugikubita. Tuna watu ambao wameokoka hivyo saa hii. Ariko bagere mu kanisa. Lakini walipofika kanisani baraparika. Wakaweza kukaa.
wambwira ngo nusenga uzagera kuri urwego, ukimwambia ukiomba utafika kiwango hiki, ntiyabikora. hakufanya. Nusoma ijambo ry'Imana uzavana ugere hano. Ukisoma neno la Mungu utatoka hapa na N'abana bameze nka Ruboneka bemera vuba kama vile ariko ntibakore ico babatuma, ambao wamekubali haraka lakini hari abana hawakubali. babanjije kwanga, Kuna watoto ambao ariko baza wamekataa kwisuzuma, lakini wakakuja kujichunguza. ubu twatuvugana Saa hii tukizungumza bavuye ku rwego rumwe bagera kuri uwo. wametoka kiwango kimoja, Nubwo mutokumva ndi kuvuga ni vile amwezi sikia kile nasema yote, ariko intego yanjye ni iki? lakini lengo langu ni lipi? Mureke dukure mu izina rya Wacha Yesu. tukue katika jina la Yesu. Muvuge ngo amen. Amen. Uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Utoke kwa kiwango kimoja fika kwa kingine. Ndahera kure. Nitaanzia mbali. Imana Mungu, ino Biblia murimo kubona mfite, hii Biblia mnaona nipo nayo hapa. bazayita ngo ni colonization project, no mushinga wa colonization. Hii ni project ya colonization. Isi ntiyari ihari, Dunia haikuwepo, hariho ijuru. kulikuwa mbingu. Kandi nusoma Biblia, Na ukisoma Biblia, ijuru si rimwe, mbingu si moja. hari ijuru ry'inyenyeri, Kuna mbingu hii ya nyota na jua isiga n'ibindi, pamoja na hari n'ijuru ndege, ry'Imana yabagamo mbere na irema kuna ibingibi, mbingu ambayo Mungu alikuwa anakaa kabla hakaba aumbe n'ijuru hivi. Satani yatejemo akavuyo. Burya gicaga Satani ateza akavuyo, hari ijuru rimwe atatejemo akavuyo, Na- hari ibyo yatejemo akavuyo arimo, hari ndatararimo. na saa zile ambayo shetani ameleta vurugu ilikuwa ni mbingu Hanyuma ingine. rero mu ijuru haba ibintu, nimwumva bino bintu Imana iramugize Mbinguni neza. kuna mambo kama Mu haya. ijuru haba bino bintu. Mbinguni kuna mambo haya. Imana igira gahunda yo gufata ya guverinema yayo, Mungu akawa na mpango wa kuchukua government yake, amategeko, sheria, uko baza bagenda, vile uko wanatembea, baza bavuga, vile wanasema, uko baza bicara, vile wanakaa, uko bateye, vile wanakaa. baravuga ngo mureke tukore icyo bita ku expandinga. Ku expandinga ni ukubyagura. Wakasema wacha tuweze kupanua. Barangije Imana iremeje isi, Alafu Mungu akaumba dunia. imaze kurema isi Baada ya kuumba dunia, ikora iki? kafanya nini? Iravuga ngo ngiye Kasema. kurema, hariya twasomye ngiye kurema umuntu. Naenda kumumba mwanadamu. Ubundi umuntu mu Giheburayi ni ijambo Mtu- risobanura ngo ni ishi. Mtu kwa Kiebrania ni neno ambalo linaitwa Ishi ni ishi. icyo bita entire pieces. Ishi ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ari iki, ntabwo ari sindi kigiti cyangwa nka bafu. Mimi si kama mti ama funduwe speaker. cyangwa ngafundikira nta kindi. Nikifungua ama nifunge ni Kuvuga kama nta vile. kindi. Kusema Icyo si bita- iyo kingine. bavuze ngo umuntu ni mu bwinshi, ni ukuvuga ngo Wakisema mtu ni njyewe wingi, no kumva no naweza vuga, nikasikia ni ukuvuga ngo niseme, ndi ibintu byinshi Ni bateranye. vitu vingi ambavyo Imana waunganisha. iterateranye ibintu byinshi. Mungu akaunganisha mambo Nibo mengi. muntu Akawa mtu. irangije Alafu iravuga ngo guverinoma yacu twebwe tuzoguma aho twari turi, akasema government yetu ariko tutakaa tugiye pale tulikuwa. gufata ino si twaremye, Lakini tunaenda kuchukua dunia hii dufate ambayo ibi bintu tumeumba. byose biba hano tuba, Tuweze kuchukua hizi vitu zote ziko hapa, tubyohereze. tuvitume. Niyo mpamvu buriya ku isi ikintu cya mbere cyageze ku isi Ndio maana kitu cha kwanza kilichofika duniani ni itorero. ni kanisa. Twebwe iyo tugiye kubara itorero Sisi tukianza turibara kuhesabu Yesu kanisa, azutse. tunahesabu Yesu akifufuka. Hariya Yesu ntabwo yari aje kutugarura itorero, yari aje gukora icyo bita reconnecting, kongera kuducomeka, kuko twari twararemwe itorero rihari riza nko gupfa ribura icyo bita autorisation, ritakaza imbaraga. Yesu yaje kurisubizamo imbaraga, yaje Yesu kongera alikuja kuweza tena kurisubiza. kuwacha ama kuweza kuconnect kanisa tena. Nimba muzavuga ngo njyewe ndi itorero, Kama unasema mimi ni ngo nawe kanisa, turi itorero, nawe ni kanisa. Yesu ntabwo yakuremye, yaje kugucungura. Yesu hajakumba kurema, hajakuumba, amekuja kukomboa, kwa maana siku Mungu ametuumba ameweka kanisa duniani. Nimuvuge ngo amen. Ibindi byose byagiye biza nyuma, Mengine amekuja baadaye, ariko ikintu caje mbere ni kanisa. lakini kitu ambacho kimekuja mbele hapo ni kanisa. Nico kintu nyine turi mu gutesha agaciro, Ndicho kitu ambacho tunadharaulisha twagifata ko tutagomba na kugifata. tunakichukulia vile hatungechukulia. Kubera iki? Kwa nini? Ntabwo iyo gahunda tuyifite. Mpango huo hatuna. Ariko reka mbabwire kanisa mwanya mutoya. Lakini wacha niwaambie kanisa kwa Icyambere. muda mfupi kwanza. Nuko kanisa atari organisation, ahubwo ni organisme. Kanisa si Ntabwo ari organization, umushinga, bali ni ahubwo ni kama urugingo rukura. ni kiungo kikubwa. Nuko ntari mu giterane cy'urubyiruko nari kubabwira akantu kamwe kanisa riza rivuga ka abantu baza bavuga katariko. Ningeliwaambia kitu ambacho watu wanasema si Bari mu kawaida. kuvuga ngo bano basaza ngo igihe cyawo cararangiye, Wanasema wazee hawa wakati wao umeisha, hanyuma bagera ku basore ngo twego turi kanisa ry'ejo. alafu wakifika kwa vijana eti ninyi ni kanisa la kesho. Niyo mpamvu kanisa rya none rifite akavuyo kubera ko ritagira ba nyiraryo. Ndio maana kanisa la sasa lina kelele kwa sababu halina wenyewe. Abasaza turi kumwe nabo ngo igihe cyawo cararangiye. Wazee ambao tuko na wao eti muda Natwe wao b'abasore umeisha. turirimo twakagombye kuri bamwe ngo igihe cyacu ngo turi kanisa ry'ejo. Vijana pia ambao wangelikuwemo wanasema kanisa None letu ni ko kesho. abasaza igihe cyawo cararangiye. Wazee mbona wakati wao Twebwe igihe umeisha? cyacu kikaba ari kanisa ry'ejo. Wakati wetu ni kesho. Kanisa rya sisi. none ni bande. Kanisa la leo ni akina nani? Bari babesha. Wamewadanganya. Kanisa rya none ni wowe rubone. Kanisa la leo ni wewe. Nutaba mu ensemble mwiza no. Usipokuwa mwansembli mzuri Uzokuwa leo, ryari? utakuwa lini?
none dufite n'abantu babiri bari mu kubitandukanya. Tuna watu wawili ambao wanatofautisha. Bagafata icyo bita universal church. Wanachukua ile ambayo kanisa ni universal. Yesu yavuze ngo yatwaye iburyo bwa Data. Ile ambalo Yesu amesema amechukua. Uko tuvugishije ukuri iburyo bwa Data hicaye abantu bangahe? Kuume kwa Baba kumekaa watu wangapi? Bari amuzamu ngo Yesu yatwaye bicaye iburyo bwa Data, ni mwebwe mwicaye muri assembly. Wale ambao mnasema Yesu amewachukua kwa kana wao ni hao wamekaa katika assembly. Ambao wameokoka katika moyo. Yesu azayirata ni iburyo bwa Data. Ni nyinyi ambao Yesu anajivunia kuume kwa Baba. Uzosome muri Petero bice 16 umurongo wa 18. Soma Petero 6:18. Yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Amesema nitajenga kanisa langu kwa mwamba huu. Abantu bamari twara mu mwuka bagira ngo si iringiri. Watu wakazani si hili. Ariko ageze ku bice 18 umurongo wa 12. Lakini alipofika 18 mstari wa 7. Abantu ngo batazabemera guhanwa yamwe ngo muzobashira bitorero. Alipofika watu ambao hawakubali akasema wapelekeni wa kanisa. Havitofautishani. Haviwezi tofautisha. Yesu azayiratana mu ijuru. Wale Yesu anajivunia mbinguni. 18 Yesu azayiratana mu ijuru. Wale Yesu anajivunia mbinguni. Nabicaye hano. Ni wale wamekaa hapa. Bafite ukundi kuntu bahinda. Ambao wana namna nyingine wamebadilika. Nivuge ngo amen. Cyo nshaka kubabwira neki. Kile nataka kusema ni kipi? Ikanisa ntimuribemo ama black hoya wenzababwira neza cyane nitonze. Mchezo nitawaambia pole pole. Ikanisa niwo mushinga wonyine. Kanisa ndiyo project. Hazahunguka abantu batawubarizwamo. Ambao kuna faidika watu ambao si wa project hiyo. Uko abantu harye wanyu ni bayita gute pa? Kwenyu ni wapi? Ikanisa ryanyu ni Impact. Uko murataha hamwe nguse ariko no mushinga nti wa ruwanyu mwego no mushinga ruhano muri assembly ariko mu bantu bari butaha bunguse namwe murimo. Ariko muri beka kifaidika kwa sababu muri beka ntibo guhembura umukozi wa populaire. Lakini katika beka hawezi kukulipa. Ni kanisa ryonyine razarihemba abantu bazataha bunguse kandi umushinga atari wao. Ni kanisa pekee ambao watu wanafaidika na si wa project hiyo. Ikanisa rero mureke babwire bina bintu. Kanisa wacha niwaambie kitu. Lizaritangira mu buryo butatu. Linaanza kwa namna tatu. Lizaritangira mu migambi. Linaanza katika mipangilio. Nkunda gusetsa abantu ngo nushaka kwirubura muri assembly. Napenda kuchekesha watu ukitaka kukuja katika assembly. Uzamagere Dr. Byechazo mubazo ukuntu yafashwe. Umkaribie bishop muulize vile umeweza kushikwa. Kabona nibi ngibi. Nikiona hizi carpet pamoja na hizi. Kwanza wewe wabyumvise gute? Hizi vitu umesikiaje? Kanisa litangira mu migambi. Kanisa linaanzia kwenye mipango. Iyo rivuye mu migambi. Likitoka kwenye mipango. Lijya mu bikorwa. Linaingia kwenye matendo. Iyo rivuye mu bikorwa. Likitoka kwenye matendo. Yarasigaje icyo bita gukura. Imebaki sasa kukua. Nibyo bice bitatu gusa. Ni hizo sehemu tatu. Ni mu migambi. Katika mipango. Likaja mu bikorwa. Naingia kwenye matendo. Ligakura. Na linakuwa. Likagira intambara zitatu. Lina vita tatu. Intambara ya mbere. Vita ya kwanza ni ya nje. Niyo hanze. Ya nje. Umunsi mwatangiye assembly. Siku mlianza assembly. Mwari mufite intambara zo hanze. Mlikuwa na vita za nje. Abantu bakazabwa ngo siku muzobishobora. Watu walikuwa wanawaambia mtaweza. Kwa pastor bazumvikana. Eti hao wachungaji watazobahenda. Wataweza. Muzoshobora gukodesha kanisa ryo muri Kenya. Mtaweza kuweza kukodisha kanisa la Kenya. Wakristo muzobakore kwa na makanisa ari menshi. Wakristo mtawatoa wapi mbona makanisa ni mengi? Intambara zo hanze. Vita za nje. Hizi ntambara mwarazitsinze kwera ko ikanisa ryanyu ushaka kurengeje imyaka 10. Hizi vita mmeweza kupiganisha kwa sababu kanisa limemaliza zaidi ya miaka 10. Intambara zisigaye, vita ambazo zimebaki ni zindani, ni za hapa ndani. Intambara zo hanze mwarazitsinze. Vita za nje mmeshinda. Musigaje intambara zo mu ikanisa. Mebakisha vita za kanisani. Kutumvikana kwanyu, kutoelewana kwenyu, amashari n'amahane, kuwa na fitina na vinginevyo. Baka kurwanira imyanya mu murimo w'Imana. Kupigania nafasi katika kazi ya Mungu. Baba mkiwa na filimbi. Bose barasubijwe. Hawa watu wote wameweza kujibiwa. Ariko umuntu ntuwamenye umupfakazi ntuwamenye mfite umugabo. Lakini uwezi mjane yule ambaye ana mume. Kwa nini? Kwa sababu ibada ipo nzuri. Anone baba Zina maboko byuzuye impigi byose umwami Yesu yabidukuyeho nuko adurama Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Twazamuri batwangu haleluya haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Icyakana materaniro azakora. Ya nne ambayo kanisa inafanya. Azamari intege nke. Umaliza udhaifu. Azamari intege nke. Umaliza udhaifu. Nimba uzuterana ukabona nta bintu mwa ugenda ureka. Kama unashiriki lakini unaona kuna mambo mengine ambayo uende ukiacha. Ndakwifuriza gukura none ugafata icyemezo. Na kutakia ili uweze kukua leo uchukue hatua. Kushiriki. Bizabimara intege nke. Umaliza udhaifu. Uzawinjira nawe wicare nyuma kwera. Unaingia hapa ukikaa huko nyuma kwa sababu unakunywa pombe. Ariko no kumeza kuzuzagera hano tugiye ngo warabiretse. Lakini ukiendelea kuja utafika hapa tuseme ameacha.
muri bya bindi naza mvuga ibintu bine. Nilikuwa nasema mambo manne ambayo inafanya kiroho. Icyakane kigize umwuka rero. Cha nne ambacho kinafanya kiroho. Nilikuwa nasema kushiriki. Icyakane kigize umwuka. La nne ambayo inafanya kiroho. Nicyo bazabita gukora. Ni kutumika. Gukora gufite ibintu bibiri. Kutumika ina mambo mawili. Icyambere kwanza ni gukora ibikorwa rusange. Ni kufanya kazi za ujumla. Icyakabiri pili ni gukoresha impano z'Imana. Ni kutumia karama za Mungu. Hano muri assembly katika assembly bavuga ko mufite gutanga intebe. Wakisema mnakutoa viti. Tukigira umukristo mutoya ngo kubera ko wasibye wamo uwiruhutsa ngo batanze udahari. Usijifanye mkristo mdogo eti unapumzika kwa sababu wametoa bila kuwepo. Ni bavuga ko hari umuganda. Wakisema maybe kuna kazi ya kufanya. Abanyarwanda baravuze ngo bavuye mu mwe twashira. Wanyarwanda wamesema kukitoka mmoja tunaweza ishi. Ngo sakwe. Ngo bavuye mu mwe twashira. Kukitoka mmoja tunaweza ishi. Bazasubiza ngo nishiga. Wanasema ni umuhungu yari kiroroge amavuga ngo biterwa n'uwariwe. Jana mmoja alisema ni inalingana na yule. Muri assembly yavuye mu mwe twoshira uzozuvuga ko ari njewe. Kanisa la assembly kukitoka mmoja tunaweza ishi. Lakini kwa sababu watu ni bishop ngo ni wowe. Ni bishop sema ni wewe. Havuye mu mwe ntizogenda neza ninde ni wowe. Kutoka mmoja akuendi sawa ni wewe. Bavuga ngo dutange igihumbi ukabona udatanze ni wowe nyine utuma dushira. Wakisema tutoe 1000 na usitoe wewe ndio unaweza kufanya tuishi. Iyo kiri mkristo mutoya uzubizegeka ku bantu ukabishira ku bantu. Kama wewe ni mkristo mdogo unaekelea kwa wengine unaacha wengine wafanye. Ibikorwa rusange. Kazi za ujumla. Cha kabiri. Pili ni gukoresha impano y'Imana. Ni kutumia karama za Mungu. Iyo umuntu agenda kura. Mtu akienda akikua. Agenda amenya impano y'Imana yiwe. Anaenda akijua karama ya Mungu. Hazavanga. Kwa sababu hachanganyi. Oya. La. Azamenye impano y'Imana. Anajua karama ya Mungu. Kaba yanje ni ingi. Anasema ya kwangu ni hii. Isi yanje. Hii si ya kwangu. Indayishoboye. Hii naweza. Isi nyishoboye. Hii siwezi. Ubwo ngo amen. Amen. Indayishoboye. Hii naweza. Ubona narimvuze ibintu bitatu ngize kanisa aho ni mu mwuka. Nilikuwa nasema vitu tatu ambazo zinafanya kanisa kama vile kushimika muti. Imbariro ni iterambere. Ni maendeleo pia ni kama mbao. Mugomba kubaka kanisa ryiza. Lazima mujenge kanisa nzuri. Mukagira ibitekerezo by'ibitaro. Muwe na mafikira ya hospitali. Kubaka amashuri. Na kujenga mashule. Ibyo bintu nta muntu wabibabujije namwe murabyemerewe. Hizo vitu hakuna mtu amewazuia nanyi pia mnaruhusiwa. Hanyuma. Alafu. Amen. Ako muragasetse ntago mwamuva. Hiyo mmecheka. Nanotekereza mufite ka assembly primary school. Mkiwa na assembly primary school. Mufite assembly hospital. Mkiwa na assembly hospitali ya assembly. Icyambere bashomeri boshira. Kwanza mnaweza mkamaliza watu wanaweza wakawa na kazi. Icyakabiri abana baza gukuramo inda mwaza mubabwira ngo yewe warisuka ibyara ihangane ubuzima buracyahari tumufasha gukuramo inda. Uri umudokiteri muri assembly umupastori ukora muri assembly hospital. Ukiwa ni mchungaji hapa katika kanisa ukifanya pia katika hospitali. Mgomba gukura. Lazima mkue. Igihe muzahagarika ibikorwa by'iterambere. Zile mtasimamisha maendeleo. Mukagurukira kwibaba gusa ryitwa iby'umwuka. Na mseme tu mtaendelea kwa mambo ya kiroho. Ntago bizabiryoha. Haipo tamu. Kuri amasezerano atarasohora ryoshe kuruta yasohoye. Amasezerano atarasohora. Agano ambazo yasohoye. Ndiyo ambayo ni tamu kuliko ile ambayo imeshatimia. Amafaranga umuntu yatanzeho azaryoha cyane kuruta yategereje. Pesa ambayo mtu amepeana ni tamu kuliko ile unangojea. Ibikorwa rusange. Kazi za ujumla. Hanyuma umenye impano y'Imana. Alafu kujua karama. Development rero. Maendeleo. Hanyuma muyoborereho nzavuga ku cyumweru katika leadership nitaweza kuzungumzia Jumapili. Hii kanisa ryakuze. Kanisa likikua. Abanyamurenge bazi ngo administration. Wanyamurenge wanajua administration. Ni katika kimwili. Hanyuma iby'umwuka bide ntaga administration. Alafu kiroho si administration. Kanisa ridafite administration rimeze nk'umugore watwitiye inyuma y'umura. Kanisa ambalo halina administration kama mke ambaye hajaweza kubeba mimba mahali pake. After mariski yo gupfa. Yupo na hatia za kufa. Umura ni mwana azaje. Kwa sababu kuna pahali mtoto anafaa kukaa. Iyo twiti nyuma y'umura uzuba kwa muganga imyaka yose. Ukiweza kubeba mimba nje ya mahali anastahili unafaa kwa n'umura w'ibintu byose. Kwa sababu administration. Kanisa ambalo halina uongozi. Ni kama vile mke ambaye amebeba mimba pahali ya kustahili. Nzabivuga. Nitaweza kuzungumza. Kandi administration ntabwo ari nzaduka. Na uongozi si mambo ya kukuja tu. Urwandiko rw'Abakorinto ibice 9 n'ibice 12. Katika Wakorinto 9:10-12. Icyo bazabita ngo diakonia mu Kigiriki cyo bita service. Kila ambacho wanaita service. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Minota yanjye yarangiye. Ejo turi Kesho kumwe tuzaganira byinshi. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibariki. Neno la Mungu awabariki sana.